It's a process. Engineering, testing, Sometimes we race like you. rider insight, refinement, So we eliminated the bar. and ultimately, validation. At Specialized, our bikes make better riders because our riders make our bikes. Okay, riders, let's set them out. Riders ready. Watch the gate. Set them out. Riders ready. Watch the gate. Sam banda sam pa malo premajhno naredil. Tle je pol ta drama. A veš, kar neki ti. Tam zavil pizda. Polna se pa lepo vidi. To vidiš! Pa gledaš nazaj, sam žulter, star. Zdaj bo še nazaj pogledaj enkrat, spet bo to šel bo pogledati. Ne gledat nazaj! Zdaj ni, ne moreš verjeti. Ne bo, ne bo. Dobar je, sam da ni na njega kušnja. Dej! Tega bo tam, lej. Lenec je to bo. Prvo je kaj, statno je to prvo. Čaka, to oni štejo akrobacije tudi. Daj med veš! Dobro, svaka čast. Ma ti se vidi da dosti da ti skače pa. Stupa per me. Eto. Odejak! Vreček ni zbil dol! Škoda, no. Hej, Tivi! Daj, Tivi! To mi deli! Prvi naš. Kdo sem na benci? Četrti. Dej! Stari me je to skeri. A ja, 6. Ok, ga spet je sila. Stop!
Čestitke novemu državnemu prvaku v 4-krosu Stapa. Kako si videl današnjo dirko? Se ti je zdelo, da si zraven? Ja, zdelo se mi je, da sem zraven, ampak pač se pravim, ni bilo Novaka, zato je bilo toliko lažje. Z Novakom imamo stalno neke betle pa to, ampak zdaj več ni bilo. V kvalifikacijah sem imel neke napake delal, pa to tako, da sem bil na koncu drugi, ampak sem vedel pač, da Miri, ki je prvi iz kvalifikacij, ima downhill kolo in je na štartu zaradi tega malo slabši. Drugače pa po pričakovanjih vedel sem, da sem boril za vsaj prva 3 mesta. A boš dobil ta prav dres državnega prvaka z napisom Enduro Maxis pa to? Ja, bomo videli, bomo videli, nič ne morem reči. Lovro, pred tednom dni smo videli, da lahko vženeš vse naše člane. Danes ti je čisto malo zmanjkalo za absolutno zmago, ampak imaš pa mladinski naslov. Ja, res je. Ja, to sem si želel, pač, da bom zdaj tu si tega bom osvojil. Lansko leto mi je malo zmanjkalo, letos pa hvala. 4-cross BMX, kaj je pomembnejše v tvojem nadaljevanju? Kdo je zdaj drugi? Ja, ne vem, v boje bom naprej vozil, v bistvu bolj bom BMX vozil, ker je tudi olimpijska disciplina, pa tudi bolj trening je BMX furat, pa na 4-cross, ker je vse lažje. Ne vem. Vauh, povej, kaj je bilo v finalu? Razturil si cel dan, skoraj čist do konca. Ja, zamudil si. Kaj moram povedati? Ja, čim prej sem hotel domov, tako da se mi je mudilo. Potem sem pa malo na štartu zaspal in to je to. Nista me oba prehitela, oziroma na koncu upam, da sem prehitel tega, veš, se ne vem kdo je, pač. To je to. Praviš, da ni to, da se z downhill kolesom ne da tako hitro štartati, sam zaspal si? Da se, ampak malo sem tudi zaspal, no, oboje. Več sreče jutri, ne? Ja, en se me je zbuznil, tako da gremo na drugega. Žan, povej, kako ti je bilo všeč dirkati na progi svetovnega pokala in tudi zmagati v svoji kategoriji? Ja, dobro, cel teden sem treniral, pa sem pač zmagal, kaj. Si želiš tudi kaj večje konkurence v svoji kategoriji? Sicer v pokalu je bila že večja letos, ne? Ja, 3 smo bili, pol pa en padel, smo pol samo 2 bila. Ampak zmaga je isto vredna, ne? Ja. It's a process. Engineering, testing, Sometimes we race like you. rider insight, refinement, Eliminated the bar. and ultimately, validation. At Specialized, our bikes make better riders because our riders make our bikes.